Ban penne bat penhe pensan ye ki do do wa kisim ki do kiding kisit bat ka klau ka betam ka district magistrate east and west Khasi Hills ka kong Anita Kharpor IAS akan riutrik rumpang kala penjari de ki kendon an shispa an rupulai BNSS arjar arpulai ka bemana ting ki pai ba ban syok dok kha de ki dawai bebunjat ban thang ye ki klau ki betap habarok we ka district. Kani ke hukum kalau ongru ba ke jingkerni banne kini ki kamrunar kawanra e ke jingma ye kamariang ba ki para brio. Lapen benaru ban pensitom da ke beting kat kum ki kendon an ye kino ki ba perngop ha kini ki kam penjot ye kamariang ba ki saudong saukun. Kani ke hukum kan terai kam mardor kenang ban yada ek jing thau bedon hapoum bat ban penne pensa ek jinglong jingman jong ki wa bat ki klau ki betap. Kino ki bapen kenya kini ke hukum ken sya pensitom kat kum ke section arspa arpulai jong ke BNSS arjar arpulai.